Ompurikirize wasiiba kurungi edakiika yabemwe yaraba mu rushaha mushanju ezihangwe amakuru mu runyankore rukigaha Radio West ogakwisi ahondi Beth Katukunda. Orukiiko rw'abajokyerwa ab'ekigombe kya NRM ekiri omu bwebembezi rwataho mu izooba rya kabiri aha kishaayi kya Kororo omuri Kampala bwanyuma y'akaruru k'okutoorana abajokyerwa omu kakiiko akakuru aka SEC ak'ekigombe eki okuhendera izooba rya nyumwebazyo. President Yoweri Kaguta Museveni oruchairperson w'ekigombe kya NRM omu ihanga nagumiza muno kwebembera ebigaaniiro ahakwa ekigombe kiine kutwazamu hamwe n'omwoga gwakyo omu kutunguura entaasya y'ihanga hamwe n'emiturire ey'abanyayuganda. Arikugambira omu rukiiko oru omuhandiiki mukuru ow'ekigombe kya NRM Richard Todong yashaba ebigombe by'obutegyeki eby'omu mahanga ga Africa ebiri omu rukiiko rwa NRM aha Rukororo okwongera kukwatanisa kureba ngu amahanga ag'omu kizinga kya Africa gabaasa kutunguuka. Orukiiko oru rwetabirwemu abebembezi ab'ekigombe kya NRM, abajokyerwa ab'ekigombe eki hamwe n'abandi bakuru omu kigombe kubaasa kugaaniira aha by'ekigombe kya NRM kibaasize kukora omu ihanga hamwe n'okugaaniira ahari nyensya ey'ekigombe nikyo kimwe. Ekitongore ekya Uganda National Chamber of Commerce and Industry kikwataniise n'aba investors kuruga muri United Arab Emirates bashabirwe okwija kukorera business omu ihanga. Omu rukiiko rwabo orubiire omu ofisi ye omuri Kampala izooba rya nyumwebazyo, Karedi Mahmoud orudirector wa kampuni y'ebyokurya eya Foodco ey'omuri United Arab Emirates nagira ngu biizire omu Uganda okureeba emyanya ei bakubaasa kukoreramu business otiireho n'okukwatanisa n'abanyayuganda omu bikwatiriine n'ekitongore eky'ebyobuhingi n'oburiisa, eby'amashanyarazi, eby'amakorero hamwe n'ebindi bingi. Omuhwezi wa President ow'ekitongore ekya Uganda National Chamber of Commerce and Industry Stephen Karibara asiimire enkwatanisa eri ahagati ya Uganda hamwe na United Arab Emirates. Karibara nagira ngu ekitongore ekya Islamic Banking omu Uganda kiriyo nikikura kandi n'obuheereza bwakyo buhweriire abantu bingi okwetunguura. Ekitongore eky'amarindiro g'enyamiishwa ekya Uganda Wildlife Authority nikyoreka ngu abatahiriire itaka ry'irindiro ery'enyamiishwa erya Queen Elizabeth National Park bateganiise entebeekanisa ey'okuzitira na waaya hamwe n'ebikondo by'amashanyarazi omu bicweka bimwe. Michael Murungi omukuru kuruga omu kitongore ekyo ekya Uganda Wildlife Authority ahabwa Queen Elizabeth National Park agambire ebi obwo abiire ariyo narambura omwanya ogutahiriirwe omuri Central Division omu municipality eya Kasese ahabiire agiire kushomesa abantu aha mugasho ogw'okurinda amarindiro g'enyamiishwa. Nashaborera ngu babaasize kuzitiraho ekicweka kihango bitu hakiriho ebizibu omu myanya nka Kikonzo hamwe na Kidodo Cell erikushangwa omu municipality eya Kasese aho abantu abamwe bombekire omu itaka ry'irindiro omuri n'okucwekyereza ebihingwa by'abantu. Murungi nagira ngu government ebaasize kubaheereza buri kimwe ekirikwetengwa okubaasa kumariira okuzitira irindiro rya Queen Elizabeth National Park arikukyoreka ngu enyamiishwa z'omu kishaka okukira na munonga enjojo nizikoresa omwanya ogutazitiire okubaasa kutahirira abantu hamwe n'ebihingwa byabo. Omu makuru agandi, polisi omu disitulikiti eya Bushenyi eriyo neekyondooza okwitwa kw'omukazi ow'emyaka 50 y'obukuru bwanyuma y'okugiraho obutiikirizana omu maka. Okurigirira ahari polisi omugenzi amanyirwe nka Kamadara Generous ow'omu kyaro ekya Kikamba omugomborora eya Kyamuhunga omuri Bushenyi district orikugambwa kubatiirwe abaana ba mwinenyina abarimu Twijuke Moses ow'emyaka 30 y'obukuru, Kyokunda Evelyn ow'emyaka 36 hamwe na Matungo Rodas ow'emyaka 41 y'obukuru boona abarikuruga omu kyaro ekya Kikamba. Ekikorwa eki kibiireho omu wiikendi omu kyaro ekya Bugongo omu muruka ogwa Kabingo omu disitulikiti eya Bushenyi. Kamadara abiire naruga aha bugyenyi kandi nagambwa kubatahiriirwe abashatu abo abamukutarize. Kamadara ayirukangizibwa ah'irwariro erya St Daniel Combon Hospital aha Feri
riri izoba rya nyimwebazyo urukora nko mugambirizo wa polisi ahabwe cyanga ecyabushenye mpango Apollo Taremwa yahamyangu banyakutekatekwa hwabo bashatu abarumu Matungo Rodas hamwe na Chokunda Evelyn bakwasirwe kandi obwahati bari mu cyome cya polisi ubwo kucondoza kuri kugendo misho hona tukiryo mu makuru aga polisi mu district ya Kanungu eriyo necondoza umuringo ogwo mwana w'umwici w'emyaka 2 y'obukuru afiremo bwanyuma yo kubura ku rugoma kagabazirebe omucyaro ecyarugunda omugomborra eya Rutenga omu district ya Kanungu omwana ogu amanyirwenka n'Insima Elizabeth kandi omutumbi gwe ogubire gwatandikire kujunda gureberwe izobe rya nyimwebazyo guri kuzerera aha mutwe gw'amizi omugera oguri hihi n'amakagabazirebe Ermate omugambirizo wa polisi ahabwe cyanga ecya nagira ngo polisi emanyisibweho ahanshongeji nko kwihika aha mwanya nembwa yayo enkagirizi bitu abantu babire bahereze kugwetorora mate nagira ngo mutumbi gwo mwana ogu gwihirwe omumizi gwatwarwa omukabafu ahirwaro erya Katate okubasa kuceberwa Omumakuru agebyemizano timu yabojo eya volleyball eyambarra district etungere obusinguzi bwayo bwo kubanza bwanyuma yo kusinga Madiokoro n'ubwo babiri aharizoro omuzano y'amashomero ga primary aharengo orwihanga ahabwo mwaka 2025 eriyo nehindura omu district eya Yumbe okurigirira ahari mukuru w'ebyemizano ahabwambarra district Francis Atsimire timu yabojo eyompira gwebigere eyambarra district ejiro mu group ni yemwe na Masindi wa Kiso hamwe na Nebi emizaneji nezanwa abojo abarya hansi y'emyaka 14 Atsimire aina masiko mingi ngumbarra district neja kurugayo na nobusinguzi omu mizaneji bine bakocho bokumara bine batuninazi bokumara kurengo imbere y'abati bahanda baziye guteka yarekera ubundi abana bane bagiye ko mahanga ubundi tubarebe bana bamanisha kugira ngo ahi bari mukono munzi ahubwo bucumucho na district kiyo emizaneji erikugumizamo omumisho omu district eya Yumbe neija kuhendera ebiro 8 ebyo kwezi kwa mwenda omwaka ogwo Ochurikize Radio West Radio Best agana gamwe ahaguta kwihira heri ihanga akachiko aka International Committee of the Red Cross nimwebazyo kagizirengwa abantu barukorenga emitwaro 8 nibo babuzere omu mahanga go mu kizinga cya Africa ahabwe muhondano hamwe no kurwana ebiryo mu mahanga go Patrick Yosef mukuru w'akachiko aka nagira ngo abantu abo nubace aharyabo ababuzere ebigambo bye biryo mu cyandiko ecohozibwe omurembo orwa Nairobi omwihange rya Kenya akachiko aka ICRC ekitongore echa International Red Cross hamwe necha Red Crescent Movement bakabasa kunywanisa families rushanju 55 omu mahanga ga Africa omu mwaka ogw'2024 akachiko aka ICRC nakagira ngo mubaro gw'abantu ababuzere omu mahanga ga Africa nibeyonjera kandi okweyonjera oku nikugambwa kubakoresereho kurwana okuryo mu ihange rya Sudan aho abantu barikorenga kashanju na rushanju bahireyo kushaba kwabo omubo bushoborozi ahabwa abantu babo abacubuzere ahabwa rutaro oruryo mu ihange rya Sudan ohorukiriza amakuru aho ntugagarukira musire kurungi